Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye. Reka nongere nguhe ikaze mu makuru yaranze umunsi. Inkuru ngiye kukugezaho aka kanya ni inkuru ivuga ko RDF yunamiye umusirikare wayo waguye muri Centrafrica. Uyu musirikare rero akaba yaraguye muri Centrafrica ari mu butumwa bwa Loni. Iyi nkuru ije ikurikira inkuru twabagejejeho ku munsi w'ejo, inkuru yavugaga yuko umusirikare w'u Rwanda yaguye muri Centrafrica mu butumwa bwa Loni. Nyuma y'uko rero uyu musirikare w'u Rwanda aguye muri ubu butumwa bwa Loni, nyuma y'uko uyu musirikare w'u Rwanda aguye muri Centrafrica muri ubu butumwa bwa Loni, RDF nyine yamwunamiye, yafashe umwanya wo kumwunamira, hanyuma kandi yifata n'umwanya wo kwihanganisha umuryango we. Reka rero tubikurikire muri iyi nkuru twabateguriye. Ni mu kanya. Mbonereho kukurarikira gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ubashe kubona amakuru yaranze umunsi buri gihe, buri kanya, kandi ubashe no gukora like niba utarayikora, ubashe gushyiraho comment bitewe n'ibyo wifuza ko twajya tukugezaho, kugira ngo nyine bibashe kugenda neza. Ube wanabasha no gukora share niba ubishoboye, ugasharinga ku bashuti bawe cyangwa se no ku mbuga nkoranyambaga ukoresha zawe za buri munsi. Iyi nkuru rero reka tuyikugezeho muri aka kanya. RDF yunamiye umusirikare wayo waguye muri Centrafrica. Ingabo z'u Rwanda RDF zagaragaje akababaro zatewe n'urupfu rw'umunyarwanda wari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Centrafrica MINUSCA, waguye mu gitero cyagabwe n'umutwe witwa 3R Retour Reclamation et Réhabilitation. Umusirikare w'u Rwanda wari mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica ku wa mbere tariki ya 13 Nyakanga 2020 yaguye mu gitero cyagabwe kuri izi ngabo mu gace ka Geze muri prefectura ya Nana Mambere mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Iki gitero cyagabwe ku ngabo za Loni bivugwa ko cyagizwemo uruhare n'umutwe witwa 3R. Ntihatangajwe amazina y'umusirikare w'u Rwanda wapfuye. Mu itangazo yashyize hanze kuri uyu wa 15 Nyakanga 2020, RDF yihanganishije umuryango n'inshuti z'uwatabarutse. Rigira riti ingabo za RDF ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ziracyakomeje umuhate wazo mu kurinda abasivili nk'uko bigenwa na MINUSCA ndetse n'ubundi butumwa bwo kugarura amahoro ingabo zacu zitangamo umusanzu. Usibye umusirikare w'u Rwanda byemejwe ko yaguye mu gitero cyagabwe ku ngabo za Loni, cyakomerekeyemo n'abandi basirikare nubwo hatatangajwe ibihugu bakomokamo. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yamaganye iki gitero ndetse yihanganisha umuryango w'umusirikare w'u Rwanda wapfuye hamwe na guverinoma y'u Rwanda. Guterres yavuze ko iki gitero cyagabwe ku ntumwa za Loni ziri mu butumwa bw'amahoro gihabanye n'amahame mpuzamahanga. Yasabye abayobozi ba Centrafrica kugira uruhare mu gushakisha abakigizemo uruhare kugira ngo imiryango yabuze umuntu wayo ihabwe ubutabera kandi mu gihe cya vuba. Umutwe wa 3R wagabye iki gitero ugizwe n'abarwanyi bo muri Centrafrica, washinzwe muri 2015 uvuga ko ugamije kurinda abaturage ibitero bya anti-Baraka. Uyoborwa n'umuntu witwa Abbas Sidiki. U Rwanda ni urwa gatatu mu bihugu bitanga ingabo nyinshi mu bikorwa by'umuryango w'abibumbye byo kugarura amahoro. Rufite batayo 5 z'ingabo zirwanira ku butaka, batayo ishinzwe imodoka z'intambara, batayo irwanisha imodoka z'intambara, ishami ry'iby'indege, abaganga, abakozi n'indorerezi za gisirikare. Hari ingabo 5342 za RDF ziri muri AMISOM, MINUSCA, UNAMID, UNISFA na UNMISS.
Tubibutse ko iyi nkuru ikurikirana n'inkuru twabagejejeho ku munsi w'ejo ivuga ko umusirikare w'u Rwanda yaguye muri Centrafrica mu butumwa bwa Loni. Iyo nkuru dukesha igihe nayo yagiraga iti umusirikare w'u Rwanda uri mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica ku wa mbere yaguye mu gitero cyagabwe kuri izi ngabo mu gace ka Geze muri prefectura ya Nana Mambere mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Iyi nkuru yakomezaga igira iti iki gitero cyagabwe ku ngabo za Loni bivugwa ko cyagizwemo uruhare n'umutwe witwa 3R ari byo kuvuga Retour, Réclamation et Réhabilitation. Ntabwo hatangajwe amazina y'umusirikare w'u Rwanda wapfuye, gusa igisirikare cy'u Rwanda cyabwiye igihe ko cyamenye iby'urupfu rw'umwe mu ngabo zacyo. Iki gitero rero usibye umusirikare w'u Rwanda byemejwe ko wakiguyemo cyakomerekeyemo n'abandi basirikare nubwo hatatangajwe ibihugu bakomokamo. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yamaganye iki gitero ndetse yihanganisha umuryango w'umusirikare w'u Rwanda wapfuye hamwe na guverinoma y'u Rwanda. Guterres yavuze ko iki gitero cyagabwe ku ntumwa z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro gihabanye n'amahame mpuzamahanga. Yasabye abayobozi ba Centrafrique kugira uruhare mu gushakisha abakigizemo uruhare kugira ngo imiryango yabuze umuntu wayo ihabwe ubutabera kandi mu gihe cya vuba. Uyu mutwe wa 3R wagabye iki gitero ugizwe n'abarwanyi bo muri Centrafrica washinzwe muri 2015 uvuga ko ugamije kurinda abaturage ibitero bya anti-Balaka. Uyoborwa n'umuntu witwa Abbas Sidiki. U Rwanda ni urwa gatatu mu bihugu bitanga ingabo nyinshi mu bikorwa by'umuryango w'abibumbye byo kugarura amahoro. Rufite batayo 5 z'ingabo zirwanira ku butaka, batayo ishinzwe imodoka z'intambara, batayo irwanisha imodoka z'intambara, ishami ry'iby'indege, abaganga, abakozi n'indorerezi za gisirikare. Hari ingabo 5342 za RDF ziri muri AMISOM, MINUSCA, UNAMID, UNISFA na UNMISS. Turakomeza kubashimira uburyo mukomeje gukurikira amakuru yaranze umunsi tugenda tubagezaho buri munsi, kandi tunabararikira nyine gukora subscribe niba utarayikora, ugakora like niba utarayikora, ndetse ukaba wanashyiraho comment bitewe n'icyo wifuza twakugezaho cyangwa se n'uburyo wifuza ibintu byakorwa. Ibyo byose ni mu rwego rwo kugira ngo tubashe gukomeza kubagezaho ibibanyura, kandi unabishoboye wanakora share ugasangiza aya makuru no ku bandi, kubo muziranye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zawe ukoreraho. Reka rero nkomeze ngushimire, ngewe muri kumva nitwa Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye, nkaba nkubwira ni ukomeze ugire ibihe byiza. Ndabahaye ikaze mu makuru yaranze umunsi. Tukugezaho amakuru yaranze umunsi mu buryo bunoze kandi bukunogeye. Uri kumwe na Marie Clemence Kiza Uwimana Impaye.